Lakhain ko ratrok Duarbaguri MSc constituency ke parlo Government Model Degree College Deithor Higher Secondary Harlongbi Velongbi College Palongthom College along Mukhya Mantri Nijut Moiina scheme surihini rain korapli kedeng pon Lu ke Charlie Amumar tumaphan Karbilong Thomas Council EM Richard Tobiari dengpen formalu kipajir Labangso Mukhya Mantri Nijut Moiina scheme surihini rain korapli apartment scheme kedeng pon lake Dr. Himanta Biswa Sarma pensi deng ponlo lapen ke jasemet pet pen lake aro sumar tuma phansi panong ponlo child marriage apu thak suarlo tuma phan arta ki jum pen penan ki padode de ja phan lapen anso se angsong an ki chari dun thekje phansi labangso Mukhya Mantri Nijut Moiina scheme surihini rain kora pia pharman ke deng pon lake higher secondary first year second year lapen degree students tuma phansi panong pipon higher secondary first year tuma phan suri si second year tumaphan suri sira pharohini ra phokep lapen degree university student tumphan ke surihini an chiklojon kep an pipon po labangso tangka lake kitab ka chenam lapen kichali along akinang sot ason ka chenam thekje phansi panong pondo em Richard Tobipen than pondo lapen Government Model Degree College Deithor Higher Secondary School Harlongbi Velongbi College Palongthom College along an chitong lamsi students tumaphan sitame EM Richard Tobiari dengpen formalu sitame ron ponren tilo Bangso Hood Model Degree College Deithor boundary alongta EM Richard Tobiari dengpen thengpia klim tame e ponlo News report Carbinglong Live